Assicuranza sociala sco l'assicuranza d'invaliditat u l'assicuranza contra accidents ston sclerir precis chi che ha il dretg d'ina prestaziun. En in per paucs cas poi il scleriment venir fac mo cun observaziuns zupadas. Per quest intent han il Cussegl federale del Parlament definì il rom legal. Contra questa midada da legge ha in comité fac in referendum. Tenor el possibiliteschan ils novs articels da legge surveglianzas arbitrarias e violaziuns della sfera privata. Da cesa tracti in detagli. Las persunas employadas dalla sicuranza sociala sclereschen scinza ci ha il dretg d'ina prestaziun. E las mainan discurs e studegen ils documents, per exempel rapports medicals. Minchatant na bastan questas informaziuns però bec. La AI e la SUVA han lascià observar personas en il passà per quai chi ne bec sta pussaivel en autra moda da fare il scleriment. Ma il Tribunal Europeo dels Drets Umans ed il Tribunal Federal han constatat che las observaziuns na saien bec regladas sufficientamain en la legislaziun. Per quai ha il Parlament completà il dretg da sicuranza sociala e definì cleras reglas e confins. In observaziun duai esser permessa allura che indizis concrets per in abus en avant maun e sch'il scleriment na po bec venir fac en autra moda. En tals cas daschassen detectivs da sicuranza renconoscits far registraziuns da malets e da tuns. Ma mo allura sch'els pon observar la persona suspectada en la publicitat u en in lieu al qual in sa libra in vista. Quai fis per exempel sin via, en in negozi, sin il balcun u en iert. L'intern d'ina abitaziun u d'ina casa d'abitar per cunter fis tabù. E l'appartegna alla sfera privata che tenor il Tribunal Federal protegida contro observaziuns. Se la drecira responsabla permetta quai, dascen ils detectivs dovrar in instruments de localizaziun per persequitar nua che la persona cerciada s'acciatta. Els dascen observar la persona maximalmain durant 30 dis repartits sur in mezzon, en cas motivats sur in entiron. Suenter in observaziun stues la sicuranza informar la persona pertucciada, en causa e presentar las registraziuns. Uscia pudes la persona lasciar giudiciar d'ina drecira scha l'observaziun è stada legala u bec. Contra las midadas del dretg da sicuranza sociala esi vegni fac in referendum. Il comité da referendum argumentescha che las assicuranzas survegnan cun las novas disposiziuns in scec en blanco per far surveglianzas arbitrarias. Detectivs d'assicuranza possian en il futur su andar tuts dapertut. Ils detectivs dascian filmar et lieus privats sco la stanza da dormir e schizunt duvrar dronas. Quai saia ina violaziun massiva della sfera privata. Se la midada dalla legge vegna acceptada, dascian detectivs d'assicuranza ir pli lunch che la polizia ed il servetg d'informaziun. E la lobby dellas assicuranzas ha contangia in il Parlament che las surveglianzas vegnan extendidas a tutte las assicuranzas socialas. Pia sin la Casa da Malsauns, sin la AVS, sin l'assicuranza contra la disoccupaziun e sin las prestaziuns supplementaras. Quai giaia bler pli lunch che la pratica da pli baut. Il Cussegl federale del Parlament en conscients ch'ina observaziun è una gronda intervenziun en la sfera privata. Tant pli important saia quai che ils umans saian protegits contra arbitrariedat. Per quai fixescia la legge strets confins per las observaziuns e sciafescia transparenza. Observaziuns dascian venir faces mo en cas d'indicis clairs per in abus da sicuranza. Las possibilidats de detectivs fisan limitadas claramain. Far registraziuns da malets e da tuns cun drones na fis bec permess. E naturalmain na dasciassen detectivs da sicuranza bec iru lunch, sco la polizia ed il servetg d'informaziun en il combat contra crims e terrorism. La popolaziun stopia pudairs affidar de las assicuranzas socialas, mo ci che aia il dretg dascia survenir sustegn finanzial. Per garantir quai stopian observaziuns esser permessas en cas excepzionals. Per tut quests motivs recomandan il Cussegl federale del Parlament d'acceptar las midadas del dretg da sicuranza sociala.